Pomaže Bog. Dobrodošli na gazdinstvo Milašinović. Danas ćemo postavljati utičnice za monofazni i trofazni utikače u glavnoj velikoj zgradi za preradu voća. Pa da počnemo. Plan je postaviti duplu monofaznu utičnicu i jednu trofaznu utičnicu na svakom polju za preradu voća. Prvo ćemo početi sa nivelisanjem cijele zgrade tako da svi utikači budu na istoj visini. Sada ćemo značiti gdje trebaju da budu monofazne i trofazne kutije. Možda će biti brži, bolji, lakši način.
biti šarafe i to je to. Moram pronaći nešto jače da bi probio u plastiku, a već je označen gdje se može probiti, samo nije naštimano da to prođe lako. Jako teško se otvaraju utičnice, zato ću ja do postavljanja naći neki inakši način da vadim ove čepiće. Ja ću samo pokazati kako to treba da izgleda sada. Tako će biti postavljena trofazna utičnica, s tim da ćemo njih postavljati fiksno na zid tek kada izgletujemo sav rigips. A sad je montaža postavljanja svih 6 kutija. Kutije su postavljene, fali mi još par kutija pa ću ja to da nabavim naknadno da postavim. Svakako se isto ponavlja, sve na isti način urezujemo i postavljamo. U sljedećoj epizodi ćemo postavljati ventilaciju, tako da nas zapratite, pa ćemo u sljedećoj epizodi radimo dalje. Sve najbolje i s Bogom.